mbere mambita wa Jakubu Kaimenyi omukuru witwa ntuthuranira na ndaciarirwo gwintu gwitagwa Murathankari nimwe tuga tugwita Murathankari nontu baturira twarathire Nkari kenda tukathukie muguta twarathire Njuru kiu Murathankari na bunda ciarirwo 1952 mweri wa Julai tariki 10 na ukinya 1961 ndeta Murathankari School Primary na thoma kuma 1961 mwaka 1967 dauna ndeta Meru School na Meru School 68 mwaka 1971 kundeta form 5 na 6 Kenyatta University ndi kuma ndi kuthiria indetre kuthomera undaktari wa maigo na inkuthania gita riu indari daktari wa mbere wa maigo bara bangi bareo ibara baki kenyechi na tema kosa kwithwa bareo ndeta ndathomera undaktari wa maigo ndathiria mwaka 1978 1982 ndaitire ngugi nda consultant kala mutaalamu amantu ya mirimo ya kini egitare atwarawa 2780 na reu tu twari antu abari mbeche nyingi giku mwange gitare mo twathugania tombo gito kompra nyomba na ara Westland no twatu twandus lakini tugeta twethera woi rentie nao ingridano kamuchara gatio kinya nusu au ange nguira chonde iliona ni chakwa pengine cha munda ndina bahati muno ntontu ndina nkathekwa nientethagia twagurire 1979 egita na ndagurire muchiere okuma ngwi na njate kuraja muno watu twitwana ngaina tutharimite na batano uri mbendete kuringira ntu sana ndo mbidikitie kuringira ntu iko tumoko me ankuruki ukona maendeleo ya bangi barithagia ukaruguka metho na matu na ume ndi wetha wa cieri ya kiura igara antu amwake kithugania dunia yothe ra number 1 ni au kiura gitura indo mari menya maguja greatest speeches wa Obama wa Nelson Mandela kenda munya ni atabaragia kena inyani baria jabo kenda andwa ende na gwira miru bara gathe bandikirite bathoma ya maukumu no tibu wake impendaga obi ya kumenyera inyanja kundekoriti mbuge woni ni mukuronjuri njeke na imbitikiti gintaita gutuma utamanduni kiwithe kamumiru antu beto ati kwendukia hatu agwita nkatha yotheria ate ndio tikiaga inyokia we kega angwira antu beto banyega churu ko gimbi kamwere kala mwere yunganitio na no gimbi gintu grandi kana muno nkugurio muno ndi muna mukuru mwore aja uji mandu jagu irienda watire Doctor of Philosophy itawari mweitwa permanent end damage ndaigurani kuthoma kithomo ndakinyatura na gitari mwenda ari goalkeeper ukona kiara kiunikire ndi goalkeeper Murathankari primary yuta secondary ndachethera ndi back position team yando mtire kwa etoga ita undari prefect na nya weshen benga mchambe bino ntu manager na ije kumenyera mwantu muno mwendete muno ntu wae ati give up ukenya kugwa no endete kintu sana 98% is guaranteed success. The future the nuclear one belongs to those people who believe in the beauty of their dreams. Dare to dream. Dare to be different. Don't be a copy of other people.
And don't imagine that these people who wow you, ati they are so special. They are not special. Unda thoma ile gitari mune ndi ndathomera mariguni. Ukire ikwa ona Sunday tukakiumia yakinda wewe gitari mwe ka Sunday sio munene ndene Kenya na dunia mzima. The rest is history. In 1966 itenda kanisa muno na kwirumuro we trust and obey. Trust and obey, for there is no other way but to be happy in Jesus, but to trust and obey. Etikia kutinjira ingi. Ugongo nande.